Hei tā, te kaiarahi takirua I te pāti Māori a Rāwiri a Waititi e mata ki te ana ia ka wāia hia ia e Chris Hipkins rāua ko Chris Luxon a te pōhoroi ara a te pō a pōpō. Engari hei tā ngā tauranga tōranga pū o te wā kei te rua o rau noiho te pāti Māori e noho ana ara tokorua anake ngā kai tōranga pū o taua pāti ka whai wāhi ki te whare pāremata. Me rere atu tātou ki a Timoti Takiwai I te rohe o Waikato I tōna taha tētahi o ngā kaitono o te pāti Māori I te rānei. Timoti e hoa, kai a koe te wā? Tika tāu, Scotty. I te whaiwhai haere au I a Hana Rāwhiti mai pi Clark I tēnei rā. Iaia e whakakipakipa ana I tōna rohe o hauraki Waikato, a ki te pōti, ki te haere ki te pōti, ai tēnei rā tonu nei. Engari, ki te uru anō hoki te tokorua o te pāti Māori ki roto I te whare pāremata, hei te ata o te rātapu, a ko Hana Rāwhiti tērā kānoho ki waho. Engari, hei tāna e haranoi hoia mo te tiraha noa, hei whakawhānui ake I tērā whakarongo mai, ki tēnei pūrono. Aha kua ngā tāiro a kupe o te wā, kua hānea tēno hoa Hana Rāwhiti mai pi Clark ki tōna kaina I rāhui pōkeka. He tino motuhake moku ki te haere ki te iwi, ki te haere ki ngā marae, ki te kōrero tahi, ki te whakarongo ki ngā nawe me ngā āhuatanga e pehi nei a rātou. Ki te wikitoria tēnei wahine a pōpō ko ia te kaitōrana pū, taiohi ake o nā kaitōrana pū I te mea urua te kaumatahi noiho tōna pakeke. Engari, e hara tēnei hīkoi I te hīkoi māma. Ko koe anō, no reira, haere ki te moe enu wai, ngā mea haere ki te whare whakapakari tinana koera, ngā mea iti nei, engari ka tino hāpai tō tū, me tō tuku, nā reira, whai wā. Kua tino hohou te rono o te pāti Māori ki a rātou kai tautuku I tēnei ko whirina. Hei tā tākuta Lara Greaves, ko rātou kai runai nā pōti Māori, ka taka ki te taha maui. Generally, voters in the Māori electorates, they've been Labour supporters, briefly New Zealand First supporters, and they've been Te Pāti Māori or Māori Party supporters. So, I mean, that's broadly what we expect, that those voters are going to be left-wing. Ki te tino uru te pāti Māori me whai tūru anō hoki rātou, me whai rautaki anō hoki rātou, mai nā kōwhirina, kua hori. Well, it's so important as well to know how the electorates lean, because for minor parties, they have limited resources. So it's a matter of choosing electorates that you can run in and potentially win. Nō reira, ko te tatari te hoa o mai pi Clark. Kia hai nei ko te tino painga o tēnei o ngā campaigns. Mo te wātua tahi ka tino kitia e koe I o tamariki, I o mokopuna, tēnā pia itihi o ngā pakeke e kōrero ana mo te ao tōrangapū. I te rā nui, e heke mai nei. Timoti Takiwai, te kariri.